I wish to convey my message to you through my name, that the Indian and Thai armies are great friends. We are not only Asian, but we also face similar threats today. I hope that the military exercises bring up force together to share our concern of national and global security. Together, as two nations united by a common purpose, we have showcased our determination to stand up against those who seek to destabilize and harm our societies. Report nani na Umroi Military Station ngadan hani po Joint Warfare Center. Di mentah kadan gani weapon display. Namar kadang dan gani exercise Maitri 2025 happening India but Thailand. Di kini army ki kendu ni. Di kadan ke interoperability but ke synergy happening artillery ki armies. Tinggi dan hang ni ru kidan ki weapon display bagi dan ru ki benta jong kini forces armut bagi kendu lang. Name 9mm MP9. Okay. Made in Switzerland. Made in Switzerland. ये लेजर साइटिंग है? ये लेजर साइटिंग। ठीक है, ठीक है। अंदर लेजर है। ओह, दिखाइए सर। ये पिस्टल है ना सर? पिस्टल। Can you bakalong ke pistol ke juk por? This is the weapon. Oh, this is the weapon itself. Okay. Okay. इसका बात हो गया ना? ये कनी कदे के exercise का बड़े रू की display different types of weapons. तो कभी न पनेंग जो किनी कनी का mission pistol कनी का बात की कनी कदे क्या है सर? Assault rifle. 6 US made. Made in US. Made in USA. तो कहीं laying position में फैर कर रहे हैं। तो stability और accuracy के लिए क्या इसको ऐसे इस पर करके नीचे लग के हम क्या laying position में फैर कर सकते हैं। TV kani ba kipani menta kani kadi ke US made 6 hour. They've showed a couple of the laser sighting is there. Holographic sight है. This is the holographic sight. Kawai kadi ba kani kala ban long adjustable. Ti kani kala long menta bala ban adjust se kani shani shadin. Ngila ban continue ban picture iki weapons ha kani display kadan nadu na US na Switzerland menta ru ngila ban pi Russian. It's kadi ke caliber 7.62. Begini 7.62 kani di magazine jongka AK-203. पुणे में बना रही है। और ये पुणे में? और कृष्णा पुणे है कनी? ये किसी कंप्यूटर से नीचे करना। बस पूरा दबाना। फिर को करना। Kadang gal lighting nang ni, te kami abis hadu mentah. Kadang ke foldable butt kani kalau pensuk king. Dom. Ini dekat sniper rifle kita bos. Nak balik kai Call of Duty ban Medal of Honor te kita long use ban pe kani le si dekat computer tinggi pe kai kani mentah hang ni pat kadai ke sniper rifle ni क्या है सर? सर ये है स्नाइपर आपको टीआरटी ये फिनलैंड देश का बना हुआ है। या ये है स्टाइनर M5 XI ये जर्मनी देश का बना हुआ है। Kalau undi ke abu kecil juga ni complete ni side tambah ni tang display अचानक बारिश आ गया तो Timo just to show everybody how a sniper rifle is कनाडी बोर्ड तंबी कनाडी बोर्ड यहाँ पे देखना बोर्ड को इसका जर्मनी ये जर्मनी से है ना ये साइटिंग ये साइट जर्मनी का है साइट जर्मनी राइफल दी फिनलैंड का साइटिंग दी जर्मन so it's a combination of two countries together into one good deadly weapon dan sun round ni kini di weapon kuat ya kan ke sniper rifle kini ke cleaning kit Kani kadi ka light special vehicle jungka Indian Army bakate di ka quick reaction force vehicle ka pendan kam hapo Jammu Kashmir Manipur bunsi ni kini ya kate khamtam kate ba green te ya kani kadang di ka Mahendra kadang wan ka ba Thamai indigenous ka ba
ke Indian Army hi buat ke Tata kia buat ke Mahindra kia sign ke deal te nang ni sakmat ngatrai ke India li kadan ka Atma Nirbhar Bharat ka bangin mangi hingin mora ya kitu ki ya ki tiar siap ki jungi hi napok kari jungi ngim don kam long dependable ya ki wei pat kum ki Israel kum ke US and Russia. So ngila benle hi dalade kani kadi ka one example jong ka tu kani ka Mahindra all light special vehicle te ya kate pat quick reaction force vehicle kadi ka mine protected and also and it's fully protected and ngatharai ki forces jong ile ki ngio thia ba hieng ru de namta jong kini. So I think we owe a lot to these people out here and thank you very much once again to the Indian Army Batru yakani ka PRO Bodan hangni for Umroi Military Station. It's a martial art known by the nickname the art of handling. This nickname encompasses the striking of grace and power. Each movement is designed not only for